Babukeli sanibonani sanibingelela somkhanya kude TV siyabonga asiqedi siyacela niqhubeke nisithande nislike nisubscribe nisshare ama video sicomment ngezinto ezokwakha khona okunye nje babukele enganicela khona ukulike siyacela kuhambisane nokuviewa siyazi ukuthi omunye umuntu ugcine sebuka sekumnandi kodwa uthola useziyakhohle ukuthi nayi athi ngilike thola noma uzofike like mhlawumbe kuma viewers sekuba kancane akasa subscribe siyacela babukeli nikwenze lokho sikhombe sibone nathi ukuthi cha niyawujabulela umsebenzi wethu babukeli ngizobuya kule nto le yama tattoos ama tattoo asejele ngiphinde ngikhulume ngama tattoo lawa enziwa abantu okuthiwa bathwele njenga ama Illuminati aphesheya mina engingakusho manje ngithi I tattoo nokuthwala ngithi day one mhlawumbe umunye umuntu uzophika ethi ayindoda ayikho into kanjalo ukuthatha phela lonto le njengoba ngeke ngakuveze phambili ukuthi I tattoo ejele noma yipi ngisho ngathi ichashaza la ngisho ngathi ichashe lincane la shingalibeka lisho something so ke ejele I tattoo uma uyithole khona ngaphakathi awusuke ungayitholile ngokuthi nje uyadwetshwa nje kuphela udwetshiwe kusuke sebekubeka uphawu wena lokuthi usuyayazi inombolo suwundoda ngoba uwazi ke ejele ukuthi inombolo mawuyithola kufanele uchithe igazi angithi uyayibona lento uchitha igazi umuntu mayithwala ngaphandle uwenze njani uchitha igazi ukuthi uchitha ndlelani doesn't matter kodwa ukufa komuntu uchitheka kwegazi lokho njengoba kuthiwa kuselele okubekadelele kwasefile kodwa kufanele ukwazi ukuthi kusekuphuma igazi ngoba sekuhambe umuntu kaNkuluNkulu oze emhlabeni wazobulawa uwe wena muntu othwele so ke ejele kufanele ukuthi I tattoo uzube nayo uthole useyisigaba senombolo thizeni osuke wena usungene kusona udwetshwe ke lo tattoo le ngoba leyanto phela vele enombolweni bakhuluma ngegazi into ekhona yabo so nabantu ngaphandle bayathwala ngizokwenza isibonelo ngo Chris Brown lo akade la eSouth Africa enza iconcept khona uChris Brown benama tattoo abantu abaningi bebe ngathini bawaguglishile lama tattoos bakhona ukwa define ngendlela ehlukahlukene khona tattoo ibila kuyena ngaphambili enye ibingapha eceleni omunye beze sithathe isithombe sika Chris Brown eyibeke ngapha eceleni tattoo isithombe sawo ngqo esho nemeaning yaso usuyabona ukuthi onke lama tattoo shutha Chris Brown emzimbeni mobheka asho something yabo so nasejele ngoba ngikutshenile ukuthi ejele noma yipi ejele ngisho ngafika ubhala igama lakho la intanye noma ufaka izitala noma ufaka ibhubesi noma in kusho something mawufaka enye tattoo kuthiwa hayi lo umuntu like otshotsa ngalendlela ngoba usuhlonza indoda etshotsa ngalendlela enye ama tattoo ukuthi lo muntu lo uyatshontsha kodwa utshontshela ngaphakathi ejele lo enye indlela ukuthi uyatshontsha kodwa utshotsa ngaphandle yabo ama tattoo ahlukene kanjalo eshe izinto ezihlukene ngokuthi 2018 nange 26 nama tattoo akhona futhi abafana so umuntu ngaphandle kunabantu ngaphandle abanama tattoos awukuthothi bazenze lona ngaphandle kodwa asho something bathwele ngawo phesheya abaningi abacula abanama tattoo asho izinto othi mawuyibheka izinto kuwena umuntu ongazi izinto engasho lutho kodwa kubona zisho something because why I tattoo is njengestyle sasemhlabeni uthi no ngifaka I tattoo just a tattoo mina ngazi vele ukuthi ngitattoo ngibona ufaka I tattoo so mina ke ngakho ngithi namhlanje ukuthwala no I tattoo nokuthwala ngithi into eyodwa ziyahambisana futhi ngeke ngisho ukuthi ziyahambisana into eyi-one ngoba I tattoo ne tattoo isho something ejele khumbula ukuthi uzothola I tattoo kufanele wenze njani kufanele ukuthi kube negazi elichithekayo ukuthi uyabulala noma ubulala kodwa kufanele kube negazi elichitha ngoba vele phela ejele mawuthwala awubulali mhlawumbe let's say uyaqala ukunikezwa inombolo awubulali ukwakho nje ukuthi nje ushaya ekhanda noma ngikwaze kuchitheka igazi lapho usubani ke wena ke hayi ke usuwundoda ke njalo usuyazi inombolo usuchithe igazi wenze umsebenzi kaSathane uyayizwa lonto bengifuna ukubuya la ukuthi inombolo ejele mawuyibhekisisa kahle ngokuchitha kwegazi vele kuhlangothi likaSathane ngoba umuntu okholwa manje ohamba inkonzo engakutshena manje ukuthi no
umsebenzi kaSathane lo wenzayo ukuthi wena ubulala omunye umuntu uqithi ngaphandle ukuthi uthwele. So ke uyayibona ke lento ukuthi iyafana nokuthwala komuntu ngale ngishathi ubulala physical kuyinto eyi-1 kodwa uzoba nayo i-tattoo, especially vele ama-tattoo asetshenziswa abantu baphesheya. Shothi bona isithwalo sabo sinamandla lana isikhathi esiningi basebenzisa iy'lwane, inyoka nangendlela yokwenza ngoba phesheya nje ngathola ukuthi uma uyojoyina Illuminati yakhona kufanele kube ukuthi bakulala ngemuva umuntu wesilisa, doesn't matter ukuthi uyintombazane noma kodwa kufanele bekulala la ngemuva kusim 2 kahle kahle. So ke inombolo umsebenzi kaSathane ngoba inombolo ejele uma bekhuluma ngayo le nto leya isuka izokubulala ingqondo. Why ngisho njalo? Lonto ikubulala ingqondo ngoba lapha yana ukukhulunywa ngento ongakazi uyibone ngamehlo futhi oyoze ungene phansi emgodini ongakazi uyibone ngamehlo. Kahle kahle usukwenza umsebenzi kaSathane wokuthi uqhubeke lo Sathane ubhebhethe kungapheli ngoba wo notice ukuthi abantu babethwele usuke ngayihambelanga engazi ukuthi kuyathwala lapho. Usuke ngoba esazi ukuthi kuyathwala. Futhi lo yabekade ethwele phambilini umtshenile ukuthi uma ungaya lapho khonto ungafika uyithola kodwa ukuthi uzoyithola kanjani ngeke zemtshela kodwa uthi uzofika uyithole njengoba nami ngibona nginemali nawe uzofika ube nemali. Angithi uyabona ukuthi lo muntu ngoba etshena mina ngingathwele uwenze njani uqhuba umsebenzi kaSathane uwenza lento engapheli lento yokuthwala. Ngifuna ukubuya la Vusi ngifuna ukuyikhuluma lento kulabo abantu abathwele. Ngiyayiyeka i-tattoo njengamanje kubantu abathwele. Mawuzazi lapha ekhaya ukuthi uthwele mawuzazi lapha ekhaya ukuthi ufuna indlela enqamlelayo, siyanicela abantu bakithi musani ukuthatha inhlahla zabanye abantu, musani ukwenza izinto ezocindezela abanye abantu. Mina ngifuna ukunitshela South Africa ukuthi uma umuntu ethwele yazi ukuthi khona abantu akasuke bacindezele ngoba mangathiwa nje mina ngihlala esikhawini mhlambe eSh1 mhlambe Ingwe Street uma kunomuntu othwele lapho akekho umunye umuntu ozophumelela up until nawe uzohamba uyothwala. Siyanicela abantu abathwele musani ukuthatha inhlahla zabantu. Umuntu othwele uyakwazi ukuthi enze into once wathi nje hawu wababaza noma mhlawumbe vele ehamba enqunu mayihamba enqunu kwakhona umuntu othi hawu ebabaza usuke sethatha lento yakho wena osuke kuyinhlanhla yakho ozelwe nayo ngoba ukuphumelela komuntu wokwazi khona oyaphansi buka imizi emngaka oyicindezelayo wena ngenxa yenjabulo yakho yesikhashana osazohamba uyishiye emhlabeni ikusale laba bantu laba ngisho kuthiwa uthwele ngayo lo muntu kodwa mawuthwele usukuthwebula inhlahla zabanye abantu abaphila emhlabeni abasazoba nezinhlahla zabo natural. Awukubhekeke nawe lapho mawuthwele ekhaya yekani uthatha inhlahla zabantu. Mina kuyangami ngabe umuntu akathwala ngabe ngithi thwala ngodrink uphuza udrink kuphela ngoba phela ngeke sinivimbe ukuthi nithwale ngoba kusho ukuthi into osuke nawe uyibone njengento enhle. Ukuthwala kukho kuhle ngangayisho phambilini lento ukuthi emini uyasijabula udla imali sikubone thina ukuthi udla imali ngapha ebusuku uthwele kanzima. Lento lena ibukeni ukuthi ihambe yaze yafika kunento la esandokuphuma endabeni kube banja khona imoto yemali Vusi enespread kuvele omunye weinsizwa lapha behleze vela ku TikTok evele veze egqoke kahle ezoyishuthe ngisho islip 200 and something thousand wempahla just a day. Uyabo lo muntu lento beseyenza lapha uze wabona ukuthi ngoba ubukela njalo kini nenenithwele uthatha lento manje uyenze njani ufuna nayo ukuyenza njengoba nina niyenza exactly uwenze njani uyathatha le mali le uyahamba manje uyobamba imoto yemali ngoba kuze ezothola imali eningi. Uyabo bafike la benze njani bafike bamdubula kwashona sekuzovela manje ukuthi indoda ibigqoka kanje usengilibele igama lakhe but bevela ukuthi ithi lo phone nami bengimbona evela as umuntu manje onemali kanti ucashe ngani ngecamera uwenza njani uyantshontsha ngale. Uyabo so le nto le abantu abathwala mina namanje ngiyanicela ngenhliziyo yami yonke kuyangami ngabe ngithi kuyekeni ukuthwala but inkinga zemiza ayifani angazi ukuthi iphenye indlela engcono ukuthi ungathwala ngayo but ungamcindezela umuntu omunye umuntu uthwebula inhlanhla zabo ngoba vele omunye umuntu ungambona nje manje Vusi eqhamuka la efika ethena nawo 1000 ngiyakupha mawucabanga wena 1000 just upha nje umuntu ongamazi mawucabanga kwenzani
kuyamhlukumeza omunye umuntu lona. Nase South Africa umthetho awusekho eSouth Africa ngendlela embuka ngayo. Kunabantu abashutha ngeimali futhi la close to 1 million eyiphethe ngesandla cash. Umthetho weSouth Africa uthi Umthetho South Africa uthi ayikho imali ofanele ibe ucash. Ngisho endlini mongabanjwa nalo mali uyaboshwa sometime ukuthi uyijontshile uyitshotshanga yakho uyaboshwa. Kodwa la kuyavela ku TikTok abantu beshutha nezimali ehlukahlukene. Lezi imali South Africa ithini ngoba phela kusho ukuthi imali mayingaphandle ibulala umnotho waseSouth Africa. So ke mina ngibona nje ukuthi umthetho khona la uhamba khona udlala indima ukuthi ungasebenzi. Ngoba awukwazi ukuthi ungabona umuntu eshuthe nemali. Kodwa mawashutha manje nesibhamu esikhulu AK uzoza kuthola umuntu uboshiwe. Kodwa mawushutha nemali manje baningi abantu abazinyanga la abashutha ngeimali abanye ngifuna ukumention ukuthi ubani nobani kodwa abanye bayiveze thothi umuntu uyiphethe ngoshekasi thothi endlini yakhe esigodlweni lapho imali egcwele phansi. I-state isithini ngalo mali le? Sithini ngalo mali? Leso istate phela fanele umuntu simlandele simthothe imali uyithatha futhi imali shakuthiwa eyakhe impela awuhlali nayo endlini uyayibheka. So ngiyanicela abantu abathwele yehlisana umoya musana ukuthatha inhlanhla zengane zethu esizala nithathe nezethu nisicindezele. Angazi ukuthi ujabula kanjani wena unayo yonke into khona umuntu oswele noma ujabule ukuthi ufanele ecele kuwe ngoba phela abantu abathwele isikhathi esiningi vusa abaveli bekuphe nje imali ukwenzela izinga ngamane kuthengele something la sweni khona uhambe ekhakeni ungenalutho. So ke babukela sicinge lento sibheka amehlo sihlazi uhulumeni akayibheke lento le. Siyabonga ukuthi nisilandele somkhanya kude siphinde sibonana ku-episode elandelayo.